Weh, je semua tunggu weh. Je situ weh. Weh, Deco, tok weh. 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 Nak je situ. Weh. Je situ weh. Tok weh. Ayo wayan remas. Ais. Mau je. Wah, makin remu. Deka gari antreng ni. Kimal li bale na. Tinro kina ka to makan gua. Ajan remu. Weh. Untuk no. Matinro kina. Katu pemondri itu. Mondri. Betul lagi. Sangat sudah nak kemayan remu. Deka kasih antreng. Ini kimal li bale deka bale apa deka duit. Salah balik. Akan kukira ang tawal. Aga. Ming. Iya, Ayo ko Ming mo ya ko tumi ko bola. iya Ming ya. Waktu na ku pakai. Kalau maming dia nak na nasa lagi balik boleh. Na iya Ming isa po. Mupachurut no koro waye. Lisu ko bola mo. Tappa manasi ro balewe. Dia na yung masasiki, dia na mo agay, dia na mo cuki ro. Perlu na gana manasu. Nah, gimana makuro? Langsung manasu? Iya. Kak lo bukti kang ya dewa tapak ko de puro ita. Mana sapo telolalo? Wah. Pecur bami kanya sana ye. Iya amore. Namo de ane ya gapa pandrena. Namo de ka pakan na. Mano ni? Oke nih, siap nih. Oke. Amore, tadi sana, mana sih pasti ko boleh? Masa je? Boleh. Gimana? Kita nilalo, Cina, kirim pak. Bang, ketongan. Tepak kak. Kurang asli. Yang terbangun ini deh. Iya. Ayo kau Rumi. Apa sapo? Baik. Bagai betul. Jadi maga nih? Angus cinta banget juga. Itu nu apa itu kumi mau dan rem. Tuh. Pintar banget juga tuh. Bahasa po. Uang kamu agak selesai toh. Jadi kalau melok min rengero. Baja pitali selome malay. Payo minge. Nape aga melo udup-udup sapo. Jadi mandi baja sisi pitali selome ya. Baja pikir oleh main nah. Balik kakak. Pak Dar tulu mu. Nah. Itu ngapain lo ga? Waalaikumsalam. Siapa? Weh, ang ketemu beli sapo ah? Iya, Pak. Perlu ke balen nah. Elok malaming ya? Itu dah Sebenarnya ro, Ming ner. Mira ada tuh minrang nih, dia kata maling. Mira ada tuh maliwi, kau mali sedih miliar. Pukul dia ubah lu ero. Ais. Nah, kemana aja, apalagi di pertemuan dan rem itu saling membantu dia cerita tuh.
Tujuh kada wani Windra mi kang. Hah? Aku bani pala sapo Wang kami surat to. Si di bapa sakko. Aja lalu tapakatulungi bere-bere. Apalanya mana tuh kekuatannya? Pokoknya digagan aja kegunaan ro kage kulon tapakatulungi bere-bere. Amore. Aja lalu tapakatulungi bere-bere kota lero barang ro. Di nah. Mana kagak ber-ber. Mana kami nak tu ber-ber masuk gak. Bahasa po. Siapa tahu? Melo ya bala Dia pokoknya ujang gelak dia ya bos. Pokok. Coba apa aja metin roh. Bawa pak metin roh je. Tah, apa tah? Oke. Siapa Terjaga gelak dak lalu. Tapak ketuling kami ya. Itu ngemu gitu aku gitu jahat apa nih. Salah, jaga. Main sakti. Udah be. Cobanya ya. Jaga itu. Iya. Sini pesan gua, aja lalu tapak ketulungi. Oke? Mana kan aku tuh ber-ber gak? Allah. Tahu saya kalau ngimin aku tuh ber-ber. Mati ini. Banyak kekuatan lu. Oh bro, Meku. Kenir tau cila kayak. Bro. Siapa? Dan apa maka? Saya pun apa maka? Iya. Jangan. Dek. Di apa mana lu gak? Ya pakai itu. Dia na coba sapu apa itu gaya bermanfaat lah doko ya sebab keluarga aku mah pemulai ini na niniku lah tu oherku na peluk ya. Di palai kan ang open ramu silipakan nero matang betul pak tah. Hah? Dah. Oke. Tah. Sedih. Hah? Dah. Iya pale sapu keadaan terpaksa ya tuh. Terima pale na. Apa aku punduk kesalahan agak muruk. Tataya na katulong. Kacau acara na. Golas na bere-bere. Udah mau tuh kalau na darah. Ini macam-macam nih pasti mata kayak kalau lo. Mona. Tas. Gondrok pagkacilakana. Hah? Jangan bilang maaf ya tuh. Nah, lo kan berkasih apa? Lo kan paling murah. Lo kan murah. Murah, sini pesan kuah. Ada alat tempat kau tulungi bere-bere. Oke? Oke.